Ishi. Kunjalo ke bantwana benkosi, uma sidlulela lapha kwezinye izizwe, uma ubuka kwaXhosa, abanye mangabe kuthiwa babuya entwaseni bebona inkalankala ikekela kwakusho okuthile kubona, uzwe sebethi Wadidiyel uNonkala, Wadidiyel uNonkala ngase Mlanjeni, Wadidiyel uNonkala, Wadidiyel uNonkala ngase Mlanjeni, wenza ngabo uNonkala, wenza ngabo uNonkala ngase Mlanjeni, wenza ngabo umuyena, wenza ngabo uNonkala ngase Mlanjeni. Ilapho bona khona ukuthi imlando ilondwa ngawo amahubo. Uma siya eminyakeni yo-1826 kuhamba umzilikazi iqhawe, umzilikazi ka Matshobana, namhlanje sinobulawayo lapha eZimbabwe, ekubeni sinobulawayo naseshowe. Kwayenzeka isimanga ngoba wathi mayehamba umzilikazi wafika phambili wangayikhohle ukuthi uphumaphi ubani. Namhlanje mabemhlonipha eZimbabwe ubeza bemkhumbula benengwalo Ngwalo Ka Matshobana, bekhumbula ngisho noLobhengula, bathi Ngwalo Ngwalo Ka Matshobana, Ngwalo Ka Matshobana, Ngwalo Ngwalo Ka Matshobana, Ngwalo Ngwalo Ka Matshobana, Ngwalo Ka Matshobana, Ngwalo Ngwalo Ka Matshobana. KubeSuthu into efanayo, kukhona isiko lokuphatha induku. Uma ulibheka kubantu abamnyama, isiko lokuphatha induku lalu uphawu lokuthi ngelinye ilanga uyoba ngumvikeli womphakathi, ube ngumvikeli wekhaya lakho. Maqhamuka inyoka ungumuntu wesilisa, kukhala izingane nabantu besifazane bese uyayikhipha uyigwibikishe, uyibeke eceleni bese umphakathi uyaphepha. Yayingabulawa inyoka, yayihlonishwa ngoba imvelo iyahlonishwa.